Aduh. Waduh. Waduh. Nah guys, ini sore hari guys. Sore hari menjelang maghrib guys. Ya. Sore hari menjelang maghrib guys. Guys. Takut mahal. Nih. Nah guys, nah sore guys. Ya. Nah, pulang guys, pulang. Ya. Awas. Jangan lupa di like kalau suka guys, dan subscribe bagi yang belum guys. Terima kasih guys. Ya, terima kasih.